Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 atuh jemala. Jaro non siplo di atuh ule. Muahlun nake bak kaum gumna. Jaro non siplo di atuh ubun. Assalamualaikum lun tegur sapa. Jaro non siplo beot si kurung syarat unon kun tanda mulia. Jaro si kurung lun beot lapan genan to timpan ngon ato kaya. Jaro non lapan lun beot puyo ranu pelambung ko lun yo kegata.